Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achiar tu Silen Sang Puya Mizorama healthcare worker mi sangkua zakua samkua poknga hna COVID-19 vaccine Covishield pek anito Central Way me chu Mizoram chungin kalpona tura kongsia me kalpui ni dana lungoina tura wang hleti Prime Minister Narendra Modi chon Vain Khan Chawri Chawrak Centenary Lomna Uttar Pradesh a Gorakhpura ahong ramchunga COVID-19 thrive en koldam zat asang chhozel Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thangle na kai shoya COVID-19 shileng me kar Mizoram din mun thlir hona voina neya nimin thleng khan healthcare worker za somruk panga an vain mi sangkua zakwa samkua panga hna COVID-19 vaccine Covishield pek ani to thu tarlan ani Mizoram chu India rama COVID-19 vaccine pek konga mal tha state le UT te na panga na din mun an hau mek thu tarlan ani a Mizoram healthcare worker singkhat sang sari zanga hna Shidan na hi pek tumani tun kar chung hian dos khatna pek zo vek be sei ani frontline workers home department a UDN PA a thok tu mi sing ni sang sari chuang vaccine pek tur ti fel thokhat to ani thu voin thut khoma hian tarlan ani hemia tan hian Covishield dos sing thum zali don to ani thu le sarkar lai pui thu le hlangai chan mek ani thu soyani bok voin meeting chon COVID-19 thrileng mek kara Mizoram University le School Education Department noya zirna course rang te chunzom le hun tura rotna omte soi ho ani nuim Indian Medical Association Medical Operational Team le mithiam bik ten uluk takalo zir chianga an ngai dan te State Executive Committee on Disaster Management Mizoram hna thlen se ti ani Mizoram Kausan Shuai tu te committee point in khom chungchanga sarkar dan siam te po uluk taka zom antum thuan soya in khom chungchanga rotna thar an nei te po an soi ani Central Way me chuan Mizoram chung in kalpona tura kongsia me kalpuyani dana lungoina tur awang hle ati Voin Khan Central Way me hruai tu te chuan an president puwanal ruata hovin thu thala khom tu te an koma Mizoram kongsiam chungchanga Mizoram PWD le Central Way me thona thuthlung an boji chungchang an soi ani Central Way me hruai tu te chuan Central Way me le Mizoram PWD in Mizoram in kongpui tha ane na tura thohona an zia nuwa na sazokin Mizoram chung hun sanga kongsiam an vilthin ti an soya sub headquarters group le branch way me tem an huam chunga theu the top chu in kongsiam na thoktu te an troi om thin ti thule har sat na om theila ka po kong ol samjok zonpui zel ani thin thuan soibok Mizoram chung in kalpona tur kongsiam mek te kalpui ani dana lungoina tur awang hle ni in thu thala khom tu te an shrila contractor na mutu ten thoklova ming hoa thoktu tele na shalching te awangim na zo huna zo thailo ani antia mun tam taka tho zo ni silova kongsiam na sum local ariral mai a hlo om hle ni in an soi Central Way me hruai tu te chuan contractor kongsiam tura chang tu ten an chan ang ngeya an thoklo chu lungchiat thlak an ti thuan soya nadu ataka thokdu silo te chu an dem tak zet thu an soi ta tho mumol om silova na tho na tur sum running bill la thereng anom mai te chu alung se thlak an ti thu Central Way me hruai te chu an soya na tho zo huna thok zo silo hun po se sak an ni fo le tho na tura sum ro man siam danglam an ni fo chu tha an ti lo thu an soi bok Central Way me president puwanal ro ta chuan Mizoram kongsia mek dan chu ataka mu in aril na thak ni in asoi ani Central Way me hruai tu te chuan thamasa ni som pathum khan Central Way me Executive Committee des group nga in training Mizoram chung hun sang kongsiam na tho mek te en turin an kala kongsiam mek na kallai som paruk enin henga tanga an thil mu chungchang voina hian an soya Mizoram hun tam taka kongsiam la en lo ala om thu an soibok Parliament budget session nei meka Voin Khan Mizoram Rajya Sabha MP puke vanal vena chuan President thusoi chunga lom thusoi na motion huna Central Sarkar in Mizoram chunga konglai na atho mek te atar langa Sarkar lai pui chunga lom thu soin Indo Bangladesh border road siam apoimo thu soiwok Silchar le Aizol in kar kong pui 4 lane lai na bultran thuai to turte Aizol le champa in kar kong double lane lai tran mek te selinga tanga tuipang kheng po tur kong pui double lane lai mek te longkai atanga paletua Myanmar seaport panna kong lai mek te chu Mizoram tan chau ni lovin mar chak bial pumpui ta na tangkai turani thu puke vanal ven chona soya India le Bangladesh ramrishula khochen khattele BSF outpost chen khatchu motor kongin apol owanga border road siam tura Central Sarkar angen na tepo soichuakim
puke vanal vena chun ramri hung na pon nama Mizoram khochen khat aum thu po atar lang ani puke vanal vena chun Prime Minister Pumadia Sarkar noya India ramin harsana chi sang COVID-19 awanga boina te China le Pakistan ramri boina te cyclone le lirhinga wanga boina te khawpuanga wang le tuilena wanga boina te arwalin ama chon thu soya heti chunga Prime Minister Modi Sarkar ading chok thechu ropuya ti thu parliament a hian soim COVID-19 dona konga USAI po India ache thajok thu te COVID-19 silen lai po India ram lo nei mi te thar chu za zela somhnia apung thei chu lom omati thu soya hei pathian hroina wang ani ti asoi lang bok ani Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Pumang Hunga Chinza chuan Myanmar rambuain awanga mizo unaute mang angle thapanga anom chu LADC sarkar chuan rem atilo ti asoi voina longklai district MJA te CM hian thingpui a in puina he thu hi soin CM pu manghunga chinza chuan Myanmar ram sarkarin thaka hun kal to mizo unaute torna angchu a thlen mai a hlo thon om ti asoya mi pui ro rel na tun din chu LADC sarkar chuan adu pui tak zet ti soin an tor puya mang angle thapanga an LADC sarkar chuan arem ti don lawani ati CM chuan tun hnai LADC sarkar master role zathum somni ban an ni chu council sum in dailona pushung na turani thu soin master role ban zinga sarkarin amomo lemlo tamtak anom ti soim sarkar chu master role te telovin akal tak theilova tuna po momo azul pui chhortur chu lak zui le ani atia sarkar kum thara po MR hilalovin anom theido no ti soin mamo tok bak lak ero antum lo ti asoini Longklai District MJA te chuan sarkarin chanchubumi te atho puidu pho chuan anin hongzau hle ti CM hi hrilim mipuita na thok tu atan sarkarin tangkai zokin chanchubumi te mangsen du thu te an soya sarkarin mipui hriat tur apuan zar thina pakhat advertisement chu chanchubumi te tanpuina nilovin sarkarin chanchin bukal thlanga mipui hriat tur apuan zana zok ani wangin helam hoya tan zual tura sarkarin be sei thu an hril ani Voin Khan Mamit Bial to MLA Puich Lazilian ale Mamit Joint Village Council Shwai to the Chief Minister Puzoram Thanga Muin Mamit Khopui Masona to Shang an Soipui Mamit MLA le Joint VC Mamit Shwai to the Chuan Chief Minister Nena Mamit Khopui Thanzel na Turin Chualam le tak lam kong pui NBCC Road Siam Thatchu apoi mo thuan soya heiba ka hian Mamit le Mamit Bial Masona to Shang an thena Chief Minister chuan angen anga kong pui siam that ani tur thua soya arang the ang bera siam ani theinan malak ani tur thua soya ni Mamit Bial to MLA Engineer Isla Zilen le Mamit Joint Village Council Shwai tu te chuan Puala Zilen Minister po Voin Khan Muin Mamita Science Center building sak ani theinan malak pui turin nge na Minister chuan a building sak na tur mun lo ngai to turin ati ani Agriculture Minister Pusil rin sanga po ngalin Mamit Bial le Mamit District malak na tur sang an soi pui ani Chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan Chauri Chaura Centenary lomna Uttar Pradesh Gorakhpur ahong thu soin Prime Minister Modi chuan Chauri Chaura thil thleng kha mun pakhata police station lo halve mai ani lova rampum puite British Royal na laka an thinrim so sang tuk lan chuan ani atia Chauri Chaura thil thleng martar te kha ram chanchina an thu tok din mun sang pek ni lo ma se ram ta na anin hlan na kha athi thei to lo ati a anthi sen khan ram leilung alwan chuak to a ni tinin min fui phureng to zo kani ati bok pumadi chan ramin zelen an nei kum samsari pangana champha alo thleng don nai to a tun truma centenary loma po hian zelena sol tu te atharin zana chi bai buk turani atia Uttar Pradesh sarkarin Chauri Chaura thil thleng the reng ani theina na centenary lomna hun asiam chu fak omati thu soi bok ani ramchunga COVID-19 shivei enkol damza da sang chho zela Shivei zongzong atanga chutin za zela samko pasari point pakko pathum enkol damanam to a dar kar somni pli kal chung khan Shivei sing khat sang sari le zere somni pali enkol daman oma ti hian Shivei enkol dam to zongzong hi viable che khat noeli sing re le zeli somnga panga an to a Union Ministry chuan tuna Shivei enkol meki za zela chutin pakhat point pali chau ani to ti apuanga tuna hian Shivei enkol meki noi khat singa sanga le somni panga an ani heti lai hian dar kar somni pali kal da chung khan Shikai sing khat sang ni le zere samko pakwa mu chua tharan oma ti hian shikai mu chua to zongzong hi viable che khat noi sari sing ko le za somrit pathum an oma shia wanga thi hi za zela pakhat point pali pathum ni in hei hi khovel pum ho po in aniam ber pol ani a dar kar somni pali kala chung khan mi za pasari nan thi pui le a ti hian shia wanga thi hi noi khat singa sang li le za sari pathum an omani ICMR chuan dar kar somni pali kala chungin sample noi sari sing li le sang ni test ani thua puanga
vain sample hi viable se som pakole noi som ko pani test to ani covid vaccine po pek chun zom zel ani Union Health Ministry chan vaccine hi rampuma noi som li pali singli sang ko le zanga songa pani pek ani to thu soibok ani chanchin thar ser ti top nan atang pui Mizoram healthcare worker mi sang ko zakwa som ko panga hne na COVID-19 vaccine Covishield pek ani to Central Way me chon Mizoram chungin kalpo na tura kongsia me kalpo ni dana lungoi na tura wang hle ati Prime Minister Narendra Modi chon voin khan chari chawra centenary lomna Uttar Pradesh sa Gorakhpura a hong ramchunga COVID-19 thrive enkol damza da sang chho zel chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani